Ассалаумалейкум экенечтер. Volkswagen Polo 1000 рубль. Но Kia Rio Solaris туғандар 1000 рубль. Туғандар мен азыр улица Дубининская 71 строение 12-де тұрам, такси парк Easy Drive туғандар. Дағы деле ушундай акция болды. Толық айтып берейин туғандар. Комиссия парка Easy Drive туғандар 3%. Дорогие, улица Дубининская 71 строение 12-де туғандар келсеңер, комиссия парка 3%. Без залога, без депозита машиналарды беріп жатат. Туғандар, сразу айтайын, егерде жаман комментарияңар болсо, бирек комментарияңар болсо, келсеңиздер, СБ менен сүйлөшөсүңөр, бир аз кичине депозит берсеңер, машинаны беришет. На усмотрение СБ. Бирок историяңар таза болсо, туғандар, аккаунтуңар бар болсо, таксиде мурун иштеген болсоңор, келсеңер, экономдорду 1000 рубльдан айдайсыңар. Комфортту туғандар, комфортко мынакей BLG X50, Geely M-Grand машиналар бар туғандар, жаңа машиналар. Буларды 1,5 рубль, Comfort Plus 2000 рубльдан туғандар. Бул келсеңер акция жаңа айдоочу келсе 2 жума туғандар. Жаңа айдоочуларга 2 жума ушундай акция. 2 жумадан кийин возможно многу 300 рубль көтөрүшү мүмкүн. 300 рубль ар бир позицияга 300 рубльдан көтөрүлөт. Анан айтып коеюн туғандар. Эртең менен ушу саат 10дон келсеңер, кечикпейчи. 10до анча-мынча машиналарды выбор көп болот. Главное туғандар, Эркин такси каналынын аттан келдим деген бала ушундай прайс менен железно 2 жума айдайсыңар.